Yo, there's a boy. Na nidato mwageni ni mheshimiwa Jane na daraigwa wega ya Jane Kihara ya mwe kutika bale ate aya oh aya hotila na gani Esia huru magana kenapa Esia negate Esia wakeruba Esia kameme ade tohereba aterere kai mutokete atia hapo ile kula neguo hapo ile dayo aunehega kai haya Kate? Yega, ona Jane. MCA wanyu, MCA. Senator. Wawe nyo mwada ogeni siando ana. Siaka meme. Sia bebe top. Sia di master. Sia regade. Sia huru. Muthikiriria na mwirorari wa Miaki na Mĩmbi TV ngwiraga hana ho mucie wigue wi mucie ngetomũrũ wa Kimani ndigu njithikiria itu njuge Mount Kenya riu netirakiuma mwaki tondu gukura kiri mwena wa Naivasha ni kaunti-ini ya Nakuru kuria Wakirumba arakihostaga mugithi wa kawaida kuri uguo ina brand ambassador uguo kidogo no riria arakiugire ni okana ngeithi ciao cia seneta wa kundu guku andu ndaa makiregire na makirega biũ makirenda ngeithi cio no hagikinya ni ha campaign ni Uhuru Kenyatta kana Rigathi wa Gachagua magakiugiriria muno undu urakimakiria muthoni wa Kirumba muno kumaanisha andu makinogete no riu maoni ma andu magitigaine haha tona ta Gacaire kauga atiriri wa Kirumba ni gacogeri muno agacoka gagitheka haria Wakoba kauga atiriri Mountain Princess wa Kirumba Batizo kauga wa Kirumba ndiye kingpin Mount Kenya sasa official Fosa kauga atiriri Mlima is united more than before na Princess kauga atiriri 2027 naona ground kama Hussein Rigathi jue Ruto boy au tirutanganya na Ambacho kauga atiriri bemukike mukabira damu Susan kauga atiriri akiuria hihi kurariri agakiroha ya muthenya vaira Barigici Kanye kauga atiriri uko ni nyumbani tutiendaga wana tukisema ni hivyo na twarikia Maina kauga wa Kirumba ni mucogothi agagithira maoni yale makirekereirie kumana na video hiyo maoni maku ni mariku comment no tuike wa gushare